orege tuka munyito geni muno thini wa tamarira ya kimuri muthenya umuthe tukiaria uhoro wigi ugitiri wa mitito na uhandi wa miti na tuna muthuri etagwo Patrick Chithimba na family yanyu nire gumo muno kuria bari athimba ndio maitware kuria kangana wakiona mundu wanyu Maiko ni mukwa mukihanda miti national tatera ndu hanini kuria na Nairobi National Park mweri 10 Jumeno egoka nitwako kutwe na muthuri ogwetwo Dennis Njao wa KCB twako tukihanda miti milioni 10 mundu ogiliona Facebook ni akone kuona twina ona nitrodia mundu wothe ugienda yego geikiriria muti ni siringiga na rimwe indigenous tree mundu ugienda geikiriria tugikiate ona hena pebi number hau no tukahanda miti milioni 10 muthenya ucio muthuri miti yo siblings cia indigenous trees kulingana na zones KFS ni mari substations kwa mari guothe ni mari nimetogo is a bank mari bank ya seed bank ya material indigenous carefree nimetogo carefree ni part of the Kenya Forest Service no kujia kira ndu bakwenda ri ni awareness makiriti awareness ati miti yo wamena tawugiria hara kura witu muringa turi ufatie kuthie ku ugene kuhanda miti nifatie guteithiririo ndu akuheo knowledge ya haro kumihanda no kumenyera ningi umenya zone nere kurathi kuhanda tondu andu ingĩ ya kuhanda miti okora mwe kata no miti ti okundu kumwe tondu muti ndakurira goku ugitagwo makueni itagwo something eucaryosis muti ucio ukura kundu kuria dry na ndoya one muthwa and it takes about 3 years to grow muti mwega muno na goku no ri bawo njega muno miaka 3 na goku ndakurira umbudo wa university haria Kibwezi kuweli kuri miti kebes mari carefree mari all those kile nigala wathi ku kamenya miti yake ya kuhanda kule kwanyu taru kule gwitu uri utamauti kinyare kuri miti wange handa ku kuri miti wange handa mati kuhanda kule kungi so madu macho information yothe niyo pati utupati ku release so KFS kiri urenda kuga Kenya yothe kiri guru gothe no kira make it ne urenda ona uri ando underfunded na capacity onene tori wale ndio tugiri gukufara bai tugiri na UNEP hare makoro mena miti mingi hau nasari ndiri marama na omo utakinya kanedia ni basi hau abacho kiri kuri omo riari miti yo theri ni mira mingi na indigenous no matwana ya market mudu ekatia kukumatelia leo thiri tupati wetha mugithie matuke commercialized tuke tareke anini kamjiriga mudu alikahanda nigiko na incentive tawa hadari utayo miti yaku aigora ri 10 no bati ukora ukiona kanyamu ene yalo uhote ku maintain to ko hada tiko important tabusa ku maintain miti yo nikata nego ikarare egimare takato kuria terere hindi no kwero horo igi carbon credit yale ta incentive yale ki na neturaga okay leo ekiri ogwe carbon credit sire ne yale idea yale ne mure ya gutejereria atiriwa ndodo wa pollution ndodo wa climate change ri inyo kura mutara na factory cia guthukia ri mutigathukie miti yanyu mukariho yare idio basically ni kano Kenya ri thadi ese third world country mera go inyu mera third kan makaheo becha muno Africa nela mutigate miti yanyu kogo forest ni kura kogo tokura ko ni mani miti na nige mara politike environment no ri leo tuko hera unegala wakuteka na share jambo CDM ito clean development mechanism nigala leo akoni metoa hadari ika quantify yo hani metoa red reforestation is a UN thing nigala mali mtoa wagara wa madhani mahiro ito green belt mahiro that facility madi kuhada metoa quantify yo in terms of how many tons na cia carbon mwakati ya mwase iratheria leo nake kabuni ingine kuria etagwo General Motors ire irathukia ria ona irathukia ria kuleko uri igoke kagura kebuni riku ikamuhembecha icio gukunira mutibikete munyi na inyo mugie tondu matira handa miti matiko handa miti kwao matira handa no mekumuriha inyu muraha andu mahike kabuni ya uri riu nyu mwekatia mukayo becha ria mu
it becomes now mtigatemete yanyu todo ndogene omenya ndu wa thina poverty no problem na ndere muno that was the idea ono mugere oku no dakigire basic yoneni ni muno mudo itu todo ndonaga ate either mukoro mukihanda tando mukoro mukikinyata mite ngirigana remwe kana mukinyitana muri itura todo naga ndiye kana ciare point ke $5 na tigo go maiko ni kilo ate uguko getheria kilo cigana cia carbon hari mwaka maramu macio ndu no gatukire maramu macio mataragwa atia maramu macio re is very complicated modo ma UN very complicated no ru mane mara simplify ro todo yo ka yo ni ra rapsire imeta Kyoto protocol ni ra rapsire ru madege ru no mare kilo mara raise $1 billion volume macio $1 billion isire imeta green environment fund AGF lewe yo ndio medo weta okiria ko to biko abati ko foru to dore kuo nere adumeta wonema eyo kitete to do ne gore wona ndo maketi ni maudo bashi yo ne maketi advertise ati mudogo na project ya apply for those funding re kuo redi lewe yo abati gutumero no matige wikira maudo complicated horo wako access no apply uko apply through the ministry okay kono kwenda kana uko apply direct kule UN nema neo kile nema neo the local agent for that fund nema ya Kenya network ne gutaithia ni ndio bati dore uko ni project ogera besha uko ba uko na besha ku develop kia ko ni ku develop forestry you can now access that fund issue ni ndo ayo gali kati ukahanda miti that fund yo bati kuri kutika liberalized kugo bia ciekuo beje iri kuciako ikora ciako undertake the forestation na bodo macio magi bothe no igari no makathirika yegena commitment yo ito ndo giri to ugidi ko bambugo ndari you need money to nukoda beshe wakati ciako hado cio wana asari na kegyobe na as I said before ado imati manya timbe wala wa miti it can be commercially viable then what ado jugosia matakiri batana mezi to ale ito ndo ana miti yes so what no rugi mikro commercial tawe mudu ati tawe ndo ni program wege yari ku bereo kore amena wa Meru na Ebu wahada miti 10 tukakohe jiko ile eta wa energy saving naigwa is an incentive ya ikaraga tukakohe kidu kigeka lega sola itinga la katia natuma kutomatawa you have to create some method bila la magera incentive ya kuhada miti otherwise wa miti ati ne voluntary utiri mukaogerera kiria tu doi kirage atuma maiko thakene muthuri tu Patrick Njiri bare kugu besha ikuguna aria mekwenda kuhanda not aria mahandite no handite ni ndo sustain tu kile ori no tukuhe nona ndo unamereka nyumita off take ya livestock itu kumareka ukari ha mundu ngombe mukama beje agaria karia hivi tu ati todo dagenda komedia nuna ndo amite yako to atemeli no tuketia na nikino ngene sustainable forestry sana bonero neta meteo ya kuhadite ya ikara miake ikumitwe dire ile dokucho komedi no makaiketia no makaugena financial benefit no lukika do financial is environmental you know to rema investor na githomo kana horo wa health these are very big issue horo amete tekatokerere nenyonire ate waraga nyiki ya sonko orera managia na njera ndona mundu ratwandikira Willy mashosho kauga ati adu a Kenya ni masere Lebanon mone kiugo mote niki mote otinagio makahada 5 na ati uria kodu kwe beautiful nda mutago wetago Sankara oda munesho kile kiorago kana kure uo hadu Thomas Sankara kujia na ku mudu witu no Burkina Faso parking ati mugithie gutora mwikoroka gukota nire uria mweci ruruine nogo itora gatao ni miti na matunda ndu uria ahandire miti no kiraga tuma ndiciona tutindake hanini muthuri TV bare kwiki komano giatu kire githie Kigali ndu wa green economy Kigali Rwanda maumire bara 1994 magatuika ati kikomano kia UN marora Afrika makona reke tuthie Kigali no tutiguka Kenya ona twina hongene na muno cia UN guko rekore rohoro igi clean energy solutions nedo tondu kai horo igi environment urathie nako
ati to miti no oro igie green energy wikito we maudu mo climate change they are interrelated horo pollution no get pollution ile this is also an issue for deforestation pollution ya waste solid waste no horo mai na erosion they are complicated na very sad ko igwate horo chio ni combined more niko wati ta UNEP ile guku UNEP is the no ave guku na that the one kweli na huko niko tuna problem in the moral environment. It is a big challenge for Kenya. South Africa. It is not sad, it's very sad. No hata UNEP kutoka Kenya. Ne kutoka kutodole gaya kiku. Ito ndio Michael. Ange korwa fishira nene ije mari matugishe Kenya. Kali ni wana leo naro briba. Ni wala kuna naro briba leo. It's a sewage. It's a sewage. It's a flowing sewage. It's a flowing sewage. It is black like a nude work. Tuna afisi ya UN yake ya UNEP. Etukura ni ukenda kwa intention yako medhamia huku eti South Africa. Hala group sile mari hari kama utito rate mishokia hadire. Talione hadore hana. Ngata miru. Acha. Ni hadu heka muno. Kuma group sile mabiti bizi ya mure. Mwana irato warato. Ukilia huo guore. That's a very good. Hadore ketoka. Hapo ye na mitini heka muno. The whole Nairobi should be like that. Ginya gurumo ginya kula giwete horuwai. Nona wari unegweto adumara kanyoba ginya ro. Nyata muburi timeshokia kile. Todo dage kuhira minister no uchejia medi no we agi we na makoto hiyo leadership leo important kegore pro yo ito no leadership imwe taruka kenya kutobiko ali na rega sagitiga agiugate aduri mako alda mitena force no gwa geka onatiga horwa munene murifiu no ni aguthi kuhanda mao ni onakuwa ona matha ine kutekutukuta gethe miti kinya tekiri desa niwe matha imo ku ni kwena bara ne muna ya mao na rume maji yako Ditimbatia mana liva magali toiga ngombe sia. Ndio mara kuado Naroko. Yes. Why is it? Naroko kuna do mai niki. Ruto ya kuruku. Ndio ndio degradation yake ya kulega joiku. I think the more mature ni wado na horochi wado ituri. Nyati fururio no makatuche jimai oje garauga. Tuche jimai di itu. Tuge horwa environment, horwa miti. It is a national crisis. Horwa ngaragu. Nijwe ni wokoro ugituthomera gutuonia o county uria ireka thiini wa kuhanda miti no wakaidia keke tuthome maoni ma ndoni maingi mo tugaga niwe ne tafarira Kwena roga, please ask the government to ban planting of those imported blue gum trees. Excuse me. Akauga ni bwore araita munywa mai. Kwa ya manywa mai. Making our country a desert, David, Kumakoya Kiambu County. So gakawa jega na Mike mugethie abadea mugimaka muno. Kwa hanire kewa aja kia mubira ado no gucina makara na gwatura bao ndigari no kuoya no kuoya mara maloya gucia ugo horo akuya mahaki jega murega twahandire miti nginya migunda ndiri kindu iragia na riu ningi twatama ni uru ngaragu ikwagate na twahanda gutiri kindu kiroima ku na migunda ne menini muno nwanyita ndiri tunajega na mugeni witu murega riria mbura ya ira ri turekaga mai na maria mathie ruwe magithereraga kiguo contours na mitaro yari kuo tene na ne yagitagira kiguo ona gucio no horo wa hadhara twakihadhara bionziria twathondekaga kai tutangi tega mai tumarorie migunda-ini itu handu marore joweini tariu handu ha buroti maguta ari kai kuma gutange handu mete na irio tondu ni turahota ndekia wa iguru komothai ne komai na uto kwira tiriri we muirure wa komothai yako dio handa mete onawe maundu macio weka wike kwanyu komothai na to maundu mafata muno weka deforestation is equivalent to economic sabotage. So sad. Congrats, Pastor Timba, for being a resourceful environmentalist. I'm Dennis in Nairobi from Subuki. Asante sana. So I do appreciate the topic you're dealing with on forests, but you are dealing with people who cannot articulate the real issue, which are involved in public, community and private forests. We have KFF, KWS, water towers authorities, administrative challenges, a poor enforcement of environmental law,
akogate to gina bena weka better research on this issue and the environmental issues na ni toko notice that you can as sustain a long time program on environment. Thank you mono muduru ndawumenya we are a group of youth in Kiambu County planting trees. Was our 2018 agenda. We wanted to plant trees in all schools, 2 trees per pupil / student. Ongoing to the county offices for permit to do that, we were sent to Matiang'i, Minister Education then. Is that not killing our vision? Because kupata minister is not a joke. We did not want any cash, just permit to help Kenya. I feel so bitter about our country leadership. Leadership ya burudi. Ati aya ne adulebe ujili nempeide. Makaga ni mekweda. Kuhada miti. It should be encouraged. Asoka adhi kero adikulia Matiang'i no collaboration. Usoga kwa delito na nyita nyita na dokoe. From experience oriago di yaga miti toini. Niati atemi miti mahego permit ya thinning ne forester. No aragiri ne moya te mutemi ekunio miti area mitugwega. Atamago na pawaso. Atamago na pawaso. Kwa siye jirete evi na hakahubero na mura. Ni akiru kugudia gatibukuye. Ati nugo gitira gitikoneke na forester agaikio kidu. Mugo kuma Murang'a kula Kigumo. Yes. Etamagiruru netamago na neri uri tirago etamagoro digegwa mutusho muduju dogo waga ure mete tamagwa tekagwa neri uri gitirago mute ogwaga na stages okuwaga fore odobenya kuruka gitirago rege hakahubirwa tena munda na kweli gata bili macho shwarauga ado ni mahande miti kwa wige izue tule nina ngaragu bure kabisa. Kagenyi ndamuna kagenyi mali kuma sharagita tuyamwe muno mutabo ine twaliye shigyo hadu amete na juga goko gwito jororok ado na malegete ko hada mite fio merutire nande merutire nande mahoya madina bere kagenyi bushano yosho tata hemo ke jokeri yereri eje kora mudulyo ndamumenya oyo rauga but not dealing with the people who cannot articulate the real issues which are involved in a public, community and private forest. Akoiga we have KFS, KWS and Water Towers Authority administrative charges. Taruri niturato manete ikutitagiwanete no bureaucracy ya mudu etikiri kuma KFS oke kimuri kwalia kana KWS kana Water Towers Authority oke kimuri tukwa baturo twaje na munene wa KWS ona male ile how they can't todo atiri mudu reda wote tuandike marwa tutaririe na maizoni na tuandike siuria tuandike tuandikire vunga yake ni kuhayoro nikyo katoera uri watiriri ne mane twetekera todo ndari gwatiriri to biko todo radiru na ni aya rakora aya dugimeta ureta utonto na muthuri TV bari ya twiraga tumwandikira mareto ate tumwandikira siuria everywhere na no gushiro na system cia thirikari ikwenda ugo no ngira mundu wa safe kwira gwandikire director wa safe adna otome siuria gitonga kia begyo keke hitukie kiuria na regidarona weka atena geke dikanoni getikori rona leadership ile radio roayo roayo mara kiti mwedo itoke mwefuri gitu na ni oro very sad nona adobe no makamu adobe Kenya diniki no makabu marege maudu na nilio nilio nikorega yaba tarudo mudele maiguti nidia na nyina rumboro mudinyo jwe kuni cia hoire ona ikipe gutiri ora doke de plus itinya mshoira akuria you cannot see the problem you go ukako kore daraja se faike
no roria na no gituye no acho mara weto de uri acho dogdi kumeta to de aikoro mai kotra agera tie kumeta othe makijio kare to mukota gatweteo macho kama gati yuko mucho ni ati ni fake no to we go domaga to head county hai result yake to 205 at how the counties fare on forest cover for Kenya as we stay for elusive target ukitora hali digudo mayo deri isero county ile na hectares 53.5% ni la cover Kisumu ile na 0.44%. Nairobi ile na 7.6 clear. Ikagatria deforestation ya Kenya, it is about 50,000 hectares annually. Deforestation. Utamiwa ame. The report is a very new report. Ya UNDP. Na wewe UNDP. United Nations Development. With a consequent year loss of economy of 1.9 billion. Okay. Negwari economy ya pro do ake. Utauta ohorwa mai na kiyome. Na leo disia no wete mo pro limbo counties ya ila cover, they are doing well. And it is very tragic. Tell this in basic information is available. Adoje KFS kana KWS, why can't they come and defend? Kana mara report yao. The reality is on the ground. Yuguti na kwena ngaragu. You cannot avoid it to okay. So ni ora digi wana tere ado itumati tutige guchiri ate dirikano geso maudumaya izo eneo to gomureka do kenya citizen go ko hada miti. Let our people to do it. No tajira tere Michael ivutika advocacy na kwali kana taka initiative ta wena ya ne Korea Nairobi National Park kata mtumetoa ihurage hadari kana muduri TV bari wira wa KFS na KWS na Water Tower Authority ogikora maita maigi bodi ile ikora wo maundu ina maya kana water kana athi kana tana Michael they are political tanko kedu mahaya what's to do on and moyo wa conservation no ni heo because mama wote netuka haya na mahera kile ado simazo wa mauka kwa mahera man kero kete oguria modo carbon credit doi climate change doi hiyo report ya UNDP agweta hau doi unajua kana na hiyo na minister wa mwene CS ni oyo atugo nugo UNDP roi well wakota kuwagwa to horo yiye taudera wate atendo go ira kati ona video ni kana no kule mwana ndewe kule ya ya to medical eso ira re hete corner Fort Hall ira re hete corner okay ugitiri hidire kwa lina ngara hidire kwa tukite kuna mairi no rikane hidire wa wathani wa bere devolution igutiru ne kuna burana ne county cia thirike hitukia besha ta milioni 10 matomete gina mahoya tondu muone ta title litekura ati kwina besa nginya cia thabuni mahio wale wake mahituki woi ngai ureke kure tondu kwaga tikari besha ici maana mwaka wa kufanga neti amarekire county government uroigie urimiri na waro ithakari within wa county ka within wa thirikari nene nikira is a county kiriya ne a county oya na forest party ko ri county kiriya halika duko mutoge ko gere ha horo wa burai horo wa harvesting is also very important ile atawudwa individual mutu emwe what harvesting ne go diodo manake horo chwa for wa kiriya because I can see taru burai ne visit ko la order no go horo county government never take as a priority to have within the county. So reporting of Google it is actually county by county. And you can see a country like Kiambu has only 16.5% forest cover. 16%. 16%. Kericho is 23%. Kajiado is 7%. These are figures which are there. Homa Bay is 2.5. Tatorore nyeri. Tatorore 10 counties. Tashiro redi. Okay. Todere Kiambu no. Nyeri is doing well with that 8%. 8%. Yes. Tatoki Kirinyaga. Kirenyagale, Kirenyagale, it is 20%. 20%. Yes, Meru is 18%. Idharakani. Idharakani, Taita Taveta is 3%. Sia is 0.4. 0 point?
Siaya 0.4. Siaya ni iliga netina ilia. Nambari hago na ilia. Nandi is 26%. Nakuru is 9%. Murang'a is 14%. Mombasa is 5%. Marsabit is 1%. Laikipia eke hii. Laikipia is 6.8. Nyandarua is 18.4%. And these are actually the Manakina hectares in the forest cover, the estimated forest cover. Ebu enake? Ebu. Utata komiana. I can see Ebu here. Okay. Yeah. Ukitoka komiana not. Noona atemete twaro dana 50,000. We are actually this deforestation in Kenya is estimated 50,000 hectares annually. Hectare. That is the reason for 2015. Hectare no do adore ago for no ilikaria go for yeta yure. Hectare tatwera ile brote magutari ne kashigana. Okay, convert yete. Hectare is about 2.1. So it's like 100,000 acres. Yes. Eka girigana le mo. So na ni sisi mwaka tuka di ukanyita eka sigana na ukaliga 50 by 100. No solution ya gidesi ya tugeka ni ala doa mana appetite ya baure ni mayo kria komado no makama hademiti no makato tu magayo condition at no makao hademiti you have to show it tawa no sustainability yoro ambete akono agitema kole modi kinyele wagicokia ki kwa gitwe kama na he marwa ma thini magacoka guthie kurenga iria mitungu iria jone ngai. There's a greater project to money hari. That thing should be actually if you go upgrade war na dosia kitamareka. It's a very simple way of handling it. Lukuni diboro kena zene no meteke bes mako he ado I invented with you mayo furi kanu horo angana gwindori no do chimena ile nyikimuno mono witu nikado mara ngana gura kaga na hamutiri hamagiri mahadre mayo kiria kim. We have to make it to think about we have to rejuvenate now we have to change teketoliganiro niriri ni hakwa maikora daugari ndi na hope na the ministry kana KFS kana KWS issue magikenda kutawira nikyo mahetu magira mashikinya watata wa authority hari mundu tanje gari na baihura ri na miriri no producer vitu personal initiative hari horo igi muhandi o wodo amete twagire wekada tumati ulikora wagari yakide ta green belt kuri nyamucho community forest association no very important to have to get the community matora community zimanyitane utagwitoka kaga kana kwa yegamwe mu tuti ubuchi atu central government no we na community forest association na leuta NGCBO na NGO taija green belt na docho na manina commercial plantation choma abiria ko encourage ado maka invest waige bigiri magana mere ukahande omiti taika igiri so in the next 5 years ile buka na contract you will be able to harvest your money. It's a very good point. But only amaruga ate no extension ya brought maguta ate wahada meteri ne okedio gore kabu yo kumena ya Tanzania green resources ile I can say without contradiction market yo Kenya ko bila plantation makigirio niki no por bilo krezo yorabuka tauni mahanda ta Tanzania mali na eka giri almost a million something, you don't have many millions of acres. Green resources. Is there. Now apparently half of the directors are Kenyans. What shocks is that some of the investors in that company is a Swedish company or Norwegian company. But half of the directors are Kenyans. Bureaucracy no Matagio magayo magayo ko we ko makimu magayo concession magaratie ko kale meka kaida we. The biggest sawmill now in Africa is in the Tanzania. Plywood, whatever, because it's commercial. They make the matter of shako. You know, you can also make shako commercial. You know, with the technology, all these you have to make this Horoma forest attractive. Na kaliko droni ya maikogo kete. Wache ha honge shiga no.
washitinia wega tato sizes ni tacia makana ugashikira ugatigana after 6 hours wena makarama mathada ndoko yuri utama muti tukubatara gutindo na negusheho gusheha tu biko wina mitere akutaigana rimwe gusheho tufike na kweli izikozo kumacho niyo dai yake no ya dagi makarama shi uri thimirando ngudi magathi kuruga jero tuikirie no ni ndona andu no maratwandikira haha hena mundu witwo Sir Jefferson wakuma kuria idhaje akauga hi Mike, I'm tuned on. Thank you very much, Jefferson. I'm a natural resources graduate of Egerton University, unemployed and very disappointed with our forest authorities. They should employ us and let us use our fresh expertise in correcting the environmental wrongs of the past. Akoga Mr. Jenga, I'd appreciate if you guys invite me in the tree planting exercise. Nairobi National Park. You're very much invited. Akoga, there are 2 indigenous trees that I really love. Hey, na ukire na mareto mage magoka. Ate Ocotea usambara nephes modhaiti. Modhaiti agasoka kauga Wambugia Ugandan disease. That tree it's a Wambugo something that tree the grego ni mudwa alawe tamuliga so no kono wikaba muti mwega muno na kwa miaka 3 we ni bonene etako ngada utapatenda alauga te Wabugia wa Ugandensis. Yes, Wabugia Ugandensis na indigenous yeah atini go etagwo muthiga ona kuri ginyare ona no ega kwira andu benefits ginya cia meteno tanu ngikorwo witurwo ni gego ni hari gathango ungitanuka 5 minutes yore re honaga biu nikima ino tuna guku hari ngi tatu muherega wiho wa blue gum njana kihuti kiria kiu kiria mundu areraga maigo ta ng'ombe na ndigana ngiyo ndaga tu igacamuka kala simuyo gwacoka uketha murengeti kunikira na kirai ukinira ndagika 10 ri we honire wesa benefits da hegoyo taruko ko wina njoka ile mete ginya ndawa ile ciothe wara komeria ngoyo na cie ni nduru muno ugerekia gutire kegunyo kege karanda tukirie netamara yaki muri muthenya muthe tukirende foroa ogitiri wa izaka nametito no akeigwa ona to gukire hebura tu ko hebura benefit tukirie tusoke kaida atari kunene